Muri iki gihe turimo twugarijwe n'indwara nyinshi cyane zitandukanye kandi abantu benshi byarananiranye kuzikira. Niyo mpamvu ivuriro Senkal Company Limited rivura rikoresheje ibimera, ryabazaniye imiti myinshi itandukanye ku ndwara zananiwe na benshi. Muri Senkal Company Limited tuvura indwara z'ubuhumekero, indwara zifata mu myanya ndangagitsina, indwara zo mu nda, umutima, impyiko. Muri Senkal Company Limited kandi dukemura ibibazo byo kubura ubushake mu cyumba cy'ibanga, kubura amavangingo ku bagore, kurangiza vuba ku bagabo ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye, maze umunezero ukagaruka iwawe. Udukeneye wadusanga i Nyamirambo mu Biryogo inyuma ya Maison Trésor hafi ya Tari Inyota, cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Muze tubavure, dore ubuhamya burigaragaza.